Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Singena kuvuka udle wethu namhlanje phasi kwesihloko lesikhulu lesithi letiya emabandleni lasikhombisa. Kepha namhlanje sithatha sihlokwana lesincane lesithi leya ebandleni lase Efesu egameni lika Jesu. Ngifuna ukukhumbuta alibandla la ekuthenini lana asikhulumi ngencwadi leya specifically ebandleni lase Efesu lenamhlanje sekuyitheki, kepha sikhuluma ngelibandla la Kristu, leli universal, libandla leqala la Kristu. Leli gama lelithi Ephesus lisho ukuthi desirable na ulihumusha. Sike simeke ku Revelation 2 sisuka kuverse 1 siya ku6. Ngifuna kuveta abazalwane egameni lika Jesu lalijabulisa libandla la Kristu leli likhasi lethi belisenalo umlilo, belisenalo moya longcwele, lalisavutha lilishisa lingahlaliseki, live ngasi ngaliyashumela ngasi ngalihambisa livangeli, bebathi misele kumkhonto kaNkulunkulu. Dikhasi lethi libandla kusukela ku-AD 31 kuya ku-AD 100. Libandla la desirable bazalwane bami emehlweni kaNkulunkulu. Uthi nakakhuluma Johane lapha kuSambulo 2 verse 1 ku6 uthi uphethe tinkhanya lethi sikhombisa esandleni sakhe. Leti nkhanya lethi bazalwane tisho the pastors of the church of God ngegama lika Jesu, njoba aveta 1 Thessalonians chapter 5 kusukela verse 12 kuya ku13 athi bahlonipheni baholi benu, bahlonipheni ngoba bayanondla. Athi Hebrew 13 verse number 17 bahlonipheni ngoba bacize bagadze imphefumulo yenu. Lamanye amagama lawakhuluma koJohane uthi uhamba emkhathini wemakhandlela egolide lasikhombisa. Ngiphinze, Jesu uhamba emkhathini wemakhandlela egolide lasikhombisa. La makhandlela lasikhombisa amelele asho libandla la Kristu, kulamabandla aKristu, njoba asho ukuthi egameni lika Jesu asho Matthew 5 verse number 14 athi nine bandla nikukhanya kwelive. Leli gama lelithi Ephesus bazalwane lisho into lofisako kuba nayo, loyifisako, loyithandzako, loyijabulihle. Leli gama leli laliphiwe baapostoli at that time egameni lika Jesu, bebagqwele ukuthandzana labazalwane, bebagqwele kunakekelana, bebadayisa labanako ukuze basherishe ngoba bebaqinile elithandweni laNkulunkulu. Lokungijabhisako kulokuthi masinyane kwase kungena sihlava sesono kwavuka icembu lelalitibita ngemaNikolawu egameni lika Jesu. LamaNikolawu bekulicembu lemakristu lelakhetha ukuthi bida ngaleli gama, basibona babafuzi baNicholas. Ngibani-ke Nicholas? Nicholas ngilomnye walamadikoni nawa lakhethwa encwadzini yama-Acts chapter number 5 Acts 6 verse 5. Naye lo Nicholas lokuvisa buhlungu akazange awufundise lo mkhuba lomubi lese bawuthethe bona badibita ngaye egameni lika Jesu. LamaNikolawu bazalwane abefundisa ukuthi kulungile kuvumela tinkhanuko tenyama, kulungile kujola nangabe sewuva wena ngathi awusakhoni kudibamba. Johane ke ubekhuta kuloyo mkhuba loyo. Kepha ke ngicela gcina nganathi tinto letimbili lati vetako Jesu kuleli bandla. Kunetinto letinhle lathi uyatibona, uyatikhuthata futhi kuleli bandla. Kunetinto letimbi lati khutako kuleli bandla. Ngidake ngibeke nje bazalwane egameni lika Jesu naku kube nge8 kweqala lathi Jesu kuhle ngaleli bandla. Number 1 uthi ngiyayati imisebenzi yakho. Number 2 ngiyakwati kuphishaneka kwakho. Number 3 ngiyakwati kubeketela kwakho. Number 4 ngiyati ukuthi ngeke ubamele abantu lababi. Number 3 uyabahlola ubabone labo labatibita ngebapostoli bangasibo. Ngiyati uyabubeketelela bulukhuna awu leli bandla leli bazalwane egameni lika Jesu. Uphinze athi Jesu ngiyati uhlupheke kakhulu ngenxa yelibito lami. Number leke kugcina avete Jesu athi ngiyathi uyayitonza imisebenzi yemaNikolawu, nami ngiyayitonza. Nalamuhla kukhona lemikhiba yemaNikolawu yekujola emasonweni. Lesifundiso saNicholas kodwa ngitsite Nicholas akazange awufundise lo mkhuba, but lesifundiso salamaNikolawu salaba lababita ngemaNikolawu nalamhla sikhona bajola laphambi kwethu ekhathi emasonweni egameni lika Jesu. Bese ke kuba khona lokubi ke la kuvetako uJesu nakakhuluma naleli bandla uthi wena awusangithanzi njengakucala, uwile. Khumbula lapho uwe khona, phenduka wende lokhu bowukwenda kwasekucaleni. Uma ungaphenduki ngenta usisusa sibane sami
kuwe. Ngiyadibuda-ke mina-ke ukuthi-ke ingabe lokusishumayela lokusihamba sisesenayo ile light yaNkulunkulu na? Egameni likaJesu ngiyanikhuthata bazalwane, asifanane nalo leli bandla lethu, phela sisigwemela okubi sibe nalo mlilo longcwele. Egameni likaJesu ubusisekani bandaba kethu, in Jesus name.